Malololei, Gaudensia. This is now the second of the very first, after the introduction to intermittent fasting. This will be in Tongan language. And so, yeah, thank you for tuning in, but you can always ask anything in any language after that. Malololei, Gaudensia, going. Ko toi whaki mai ko toki kamata inke tau kamata whakaiki iki angi ke mea kona o kamata lau ko iki ai ko he wike atua ko se ane wike ua e mei ai ko he intermittent fasting. Pako whanonga ke ukakai kulea mai ki ai whakalata o pita ina hangi ko Paula whamhamango tama e Paula o mana mausio na toki hiva hene ki whoikonga ko iki mua. O ia ko au kai Toto hola, ko kelela tatafu, kelela ia mo ne whahai ko pehe ko e au kai motu, nau pia au kai mutu, au kai, intermittent fasting, hangi ha au kai pe, ki i loloa, kai ki i whimali e si no nai, kai ki i, he ko kapate tau whatonga e tau ngai mo ui koe ki muini. Ko fo i ke pe pongbongi o skamata pe kai mo pe he koe ke breakfast mo i hafua lele ai pe. Ka na sai pe he time followa. Pena e pe time i pe mantuina tau kai e tato e umea whana tula. Pena e ki te iki ai ke whakahuia u lahi whakahuia factory mo e umea ka toko ke process e ngai mea kai ka toko ia. Ngai ahoni ako kovia ko whele umea kai. O koe tau be ko kamata aki pe cereal ko mo hafua he pongbongi mo umea ka toko ia. Kita ko tu whatonga ke uke whangi vitamina mo atuai ka aku lahi au pite umea koe fo i suka pe. O me sai ka pau ka ngako pe ko ha feti. O ku lelei, ka fo i ka pai whakasio ka toke mea ko ne ha au pe koe o. Tamte ka tau sino. Ka pate toi whoki ke fo i pehe ko intermittent fasting. Ai ko au kai motu, au kai toto holo ko hinga. Ai ko fo i te sio ki take fo i hoa e ua wha koe o e aho. O ku whaingo fua ia o pitaki fo i whaunga ko tahaono mo e valu. Ai ko hua. Ai ka whaingo fua pito ia. Ai tau pehe pito toke tau kai pe wa o ke wha o se fiafi. Ko valu hengi e fiafi. O si le vai tau o le va fa ma opo peito o te whaha fukai. Koe kupa i hai nu moha mea po whanga whai fie kai ata whahinga i o ke taha mo me. Kapa ai ham whahinga ngā ko hange koe nut. Koe hange he ka whahinga peanut pe ka macadamia nuts. Whangi mea egi pe ka o pe te whahuha suka ia ki he sino e. Ai koe tau pepe ko osi ta whai kai lahi koe he fiafi he valu e fiafi. Sa whaingo fua o pite, ake tu ule vai a te fwoi kai e tae inu holo pe me whanki mea koea. Lele pe pa te mohe kele, mantike tau mohe ta tau whai hoa ia valu. O se whai valu ia. Lele pe ai koe valu, ki valu ia pongpongi, te aha ki te, o se hoa ta haua. Ta haua, ta tol, ta wha, ta nem, ta haono. Ai koe valu hi vango ful, ta haua. Ape ke ta haua e hoa ta. Ko te oslawa ki ta iau kai. Kai ki tai kai lelei, kai e breakfast to kanga, o pita ke kai lelei, na whai whaka te kai sisi, ki tai whahinga ni he fuholo, au pita wawe, au pita nā sino, nā tōlaga pai, e ki kai sisi i pēia pia. Kai ki tai mea kou te nōmolo, fupereti lelei, ngā he u mea kai lelei ka hatoa, lelei ia i pē te kai, sai tā peke te whatonga, ope fulai, o pita mea kou suka, mea kou ke suka, au pau ki haki me ai, sai pe ian, kai no molo pe ki tate, i loko te fwoi pele no molo ia kai, ai ko fwoi hoa ne valu, ai ko kamata me he tahaua, lele pe me he tahaua au ke valu, ai ko taimia ko te seot ka whainga mea au te ilo upsai ngai fwoi a kao ma whainga mea, kai leva, ai ko te fwoi lele pe ko he tahaua, au ke valu e fiafi, se ko fwoi hoa e valu, ko whaiteria ko hao kai, alo kai e moe, kai te ato whai ki te ato ko hae umea kai ulele. Ka ko te ilopi umea kai te fufoi pereti lele o ke lanu ke keho mamani ko lanu moli, lanu ha, lanu mata sai ta haka pai lahi. Lanu mata haka pana ta fokta to masi o kai
lu pe mo e tau ufi po mo e tau me po ma si u me kai lele ka to ka ko ni tau si e fihi u me kai o e I muri pa ko fa pe u na sai pa ko fa tau me u me ni ta ko si fufu e u me ai loto ko mai ta ko si fana ki u chemicale ka ke ko anga ko foi a honia ko foi le pe aki ko foi fonga ko ni ta foi fonga o ta o u au kai motu e na wina to ke ta ono ki he balo e ko te foi so sa ke tai me ko mo he ai ko o si foi ho balo ba ke mo he ho balo si o fango fu a pito e ko hangi pe te toki a ha ta e break o te fu ha ko pum pum ko pa te fa to nga ko ki te fa fi kai te pum pum I nu pe ki tai mo e coffee mo e hafu o fu alge hua ka mo suka mo e hafu coffee pe ko ti po ha e fa te li ha pe ki tai le la I po ko ke ta hawa kai le pa ko fa hinga ko suka mo o tu ka pa e toi ki lolo a ngeia le ya ho ua le ya okay ta hawa ta me ni ko to kai tolu po ko fa he ka suka pe ko ha ke ki fie mali ko hange ko o si hanga si no to ka to me ne o ne fie ma u pa ke lo fa sai a pito o ke u kili o ke u me ko fa pipi ki hol hotau fa skin tax me time ko fie kai ai ko si no ko ke to ilo pe to ha o me kai ko pe kai ko ne kamata na ke ne to kanga ene ke ne to u me ko yao o fafanga akia he ko hi foko si fo ke ku ka ke te fra ho ta me ka hi fo I ho ka ta no Pero se va de kaya I pekita ka ke to liliu e fele no u liliu u me akoni mantu ka pa o ke feitama ta pa mo u fa tapu te ka pa o ke feitama o wa te ke finga ke fai me akoni pe ko ka kai ni I now follow foi akau au pito now to le pa ta pa me rocky eke ma o pe ki sio ma o pe pe fe na o sanga o ya hi ni fa e ko su ka ia mo ta e fa ha me ia ki ai ka ko sia tau ia o ma au kai ma kamata ma he valu e fi ko sia pa ia o ke pong pong ia o ke lotu pe ia te ke kai ma to kai ma ta wa ko sia pe o ke mo oi pe ka ko sia tau ia o futi ka o bito ia os ko ia pe kai ka ku e ko umi ala he ho ke ko e fa hinga I ko loto ke holo to pe ko fu la he sino la o ma o bito ia te to kai ta fa hinga I hia o ka mo ia ko te kai lo ta ko os fu lo ma bito e o mai holo ke te to nga I pe fa hinga ko pe ma mali e pe ia pe ko o ku ke ma pe ai ko ta foi hani ko foi le a pe ko ia ka tambe he foi a honi ko o se ne wiki ua ia mo ko nga he kamata tala noa ki fe ai ko ki foi fonga no ai like a kai ko ai he ai ko me ko ia sai ke ka suka sai ke ta tolu ko o ku fie holo sai be ko ma ki ma o ku fele o pito o me ai o fu o fu sai ki ai mantu ko o tano a ben he o mahi a honi he tau kai fa vale anai fu me a ko o mai I he u take away mo u fa hinga kuki pe ata tolu ko lolo ni I o ia we lolo ko o si hanga to fa molu a ke u ha ma chemical me ko ni ha potam te ata to e ke pe ko he me pa anga ta ha lolo ko kai pa anga fitu e lolo o li me u me aka to nga e mau pe o ku na tamate tau he fo tuliki ko to a pe ke tau si tokanga ki tau kai sio ma pe ko ha e tau mi kai a ke tau ilo foi tai min tau fia sai ange pata mo ni I he margarine mante ko fola ko tala mai o ia we ko vi au pito nga ko kai alu ki he me ta ko na tamte mo ni ai o mai o me ko transfer I he margarine me o me ka to ko masi ko ba ke ga tau tai me to ki tau ilo mo ka tala ma ta tau alu fo vale pa tau me ma tamate I aki beho tau a te pili mo e hafua ko anga piki whakauka ka koe mantu I tau ke lele pen he aukai motu po koe aukai toto holo malo apito ki alang mali mo e otka to ko lea mai ko popo I mai mea ko mea ane ria tau o fele opito mea aku o tala noa ki ai ka te tau toki whakaiki ki atu peki mea o whakui o mo I le leipe pe a mantu ki tau fia mo lotu mo meditasio
Ka pai whakataha i kātou mu umi a koe ni o si kau tātou le hawhi hawhi. Mo maa hai whiawhi le lei o Whātame Christchurch.